Reka anongere ngo ikaze mukunzi wa Davis Entertainment nkubwira ngo komeza ugira ibihe byiza aho waba uherereye hose haba mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Turagarutse n'amakuru yacu n'amakuru y'imyidagaduro tugenda tubagezaho muri munsi buruko bukeye nuko bwije tugenda tubagezaho uko muri gisi y'imyidagaduro bihagaze. Ku makuru yacu y'uyu munsi rero tukaba tugiye kwibanda byimbitse kuri Kigali Babies ndetse na Zari. Abagize rero Kigali Boss Babies batangaje ko batateguye ibirori byabo bagendeye ku kuba umunyamideli Zari The Boss Lady nawe yari yamaze gutangaza ko azakorera Kigali ibirori bizafasha abakunzi be kurangiza neza umwaka wa 2023 no kwinjira muri 2024. Babigarutse rero mu kiganiro bagiranye n'itangazamakuru kuri wa kane tariki ya 28 Ukuboza 2023 cyabereye kuri Bihota Inyarutarama mu mujyi wa Kigali. Umuhegwekazi rero w'umunya-Uganda ari kubarizwa muri Afrika y'Epfo Zari yaraherutse gutangaza ko tariki ya 29 Ukuboza 2023 azataramira muri Kigali. Iyi tariki rero yayihuje nabo muri Kigali Boss Babies kuko nabo kuwa kabiri tariki ya 20 Ukuboza 2023 aribwo batangaje ko habura iminsi 9 kugira ngo bahuze abakunzi babo mu birori. N'ubwa mbere rero Kigali Boss Babies bagiye gukora ibirori ibyabo bwite ndetse bagaragaza ko bigamije gufasha abakunzi babo kuzishimira imisi mikuru isoza uyu mwaka wa 2023. Nazari rero agaragaza ko ashaka kurangiza umwaka ari mu Rwanda mu birori rero bigamije kwifatanya n'abakunzi be b'Kigali. Umuyobozi wa The Wave Lengo Owele Geoffrey aharutse kubwira itangazamakuru ko batumiye Zari nk'umwe mu banyamideli bazwi bifuza ko azabafasha kurangiza neza umwaka wa 2023. Yagize ati Zari azaba hari twaramutumiye ari nayo mpamvu rero ubona twamaze kubitangaza. Mu kiganiro n'itangazamakuru Ambasaderi Ariyakuru yavuze ko intego z'ibitaramo zitandukanye bityo ko nta muntu wari ukwiye kubahanganisha na Zari cyangwa se kumva ko bateguye ibi birori bagendeye ku kuba Zari nawe agiye gukorera i Kigali ibirori nk'ibi. Yagize ati kubyerekeranye no gutegura igitaramo ku tariki ya 29 ku munsi Zari nawe yateguriyeho ibirori, ati ntekereza nk'uko habera ibitaramo ari henshi mu gihugu ni nako abantu bategura ibitaramo bagomba kuba benshi. Ariyakuru rero yavuze ko nkuko ahabera ibitaramo ari henshi n'umubare w'abategura ibitaramo ukwiye kwiyongera. Akomeza ati ntabwo nibaza no kuba umuntu yategura event cyangwa se ibirori bishobora gutera ubwoba abanyagihugu bose kugira ngo badakora events. Nk'umunyarwandakazi rero mfite uburenganzira bwo gukora events igihe cyose nshakiye. Nk'abanyarwandakazi dufite uburenganzira bwo gukora events igihe dushakiye. Twatekereje rero uyu munsi dusanga ntabwo utubangamiye, dusanga nyine nta cyatubuza gukora events. Yisunze rero umugani wa Kinyarwanda Ariyakuru yavuze ko hari itandukaniro hagati y'ibirori bateguye n'ibyo Zari azakora. Ati niba hari abantu baduhanganisha, ati sinzi impamvu baduhanganisha nawe niba babona tumeze kimwe ntabwo mbizi. Uko byagenda kose rero ntabwo wahangana n'umuntu uvuye hanze, wowe uri wawe muba mugomba guhangana. Inkoko rero iri wabo igomba gushonda umukara. N'ubwa mbere Kigali Boss Babies rero bateguye igitaramo cyangwa se ibirori byabo ni nyuma rero y'amezi 6 ashize bahuje imbaraga mu rugendo rugamije kumenyekanisha ibikorwa byabo birimo na filime mbarankuru izagaruka ku rugendo rw'ubuzima bwabo. Kigali Boss Babies yagarutsweho cyane mu itangazamakuru, buri wese yibaza ku mikorere yabo, ariko bagaragaye cyane mu bitaramo n'ibirori bagiye batumirwamo. Iri tsinda rero rivuga ko igitaramo cyabo bise The KBB All Black Party kizabera mu busitani bwa Central Park Inyarutarama mu mujyi wa Kigali. Ni hamwe rero mu hantu hazwi hakunze gusohokera ibyamamare mu mpera z'icyumweru. Kwinjira rero no kwishyura mu myanya isanzwe ibihumbi 30. Ni mu gihe rero uzagura itike ku munsi w'ibirori ari ukwishyura ibihumbi 50. Bavuze ko ku meza ya premium ari ukwishyura miliyoni 5, ku meza azwi nka Diamond ni ukwishyura miliyoni 3, ku meza ya Gold ni ukwishyura miliyoni 2, naho ku meza ya Silver ni ukwishyura miliyoni 1. Uranganyije rero amaso ku mafoto anyuranye yagiye asohoka ya buri umwe ugize itsinda rya Kigali Boss Babies ubona ko ari
abakobwa b'ikimero kandi bagaragara mu buzima bw'abanyamafaranga. Koko mu kiganiro na Kiss FM Queen Radus yigeze kuvuga ko bari basanzwe ari inshuti z'igihe kirekire, ku buryo ubwo mu minsi ishize basohokeraga hamwe mu hantu muri Kigali bafata amashusho na telefone zabo baganira basangira, ari nabwo bagize igitekerezo cyo gushinga iri huriro. Yavuze ko bakimara kwiyemeza gushinga iri huriro bahise bafungura konti ya Instagram. Kamera rero Yvette uri kubarizwa mu mahanga niwe wazanye izina rya Kigali Boss Baby ryamenyereweho na bose, hanyuma babona kubitangaza. Uyu umugore rero yunganirwa n'Isimbi Alliance uvuga ko turi inshuti z'igihe kirekire. Isimbi rero yavuze ko twakorana business twiyemeza kugira icyo twakorana cyadufasha natwe nyine kikatugirira akamaro. Kigali Boss Babies yashinzwe muri Mata 2023, isanzwe barizwamo Gashema Sylvia, Queen Radus, Christella, Kamira Yvette, Ishimwe Alice na Aria Kolo. Mu yandi makuru rero wamenya nuko Zari yitegura kugera mu Rwanda yibwe ndetse n'umurinzi we agatemwa ugutwi. Uyu Zari rero uri kwitegura gukorera igitaramo i Kigali yatangaje ko yatewe n'abajura ahatuye muri Uganda, batema ugutwi ku murinzi we, bamwiba imbunda n'ibintu by'agaciro yari afite muri urwo rugo. Mu butumwa rero bw'amashusho yatambukije kuri Instagram, Zari yagize ati ejo hashize urugo rwanjye ruri muri Uganda rwaratewe ubwo nari nasohotse, bazirika umurinzi bamutema ugutwi banatwara ibintu byinshi. Yavuze ko aba bajura rero banabyukije abari mu nzu bababaza aho imfunguzo z'imodoka ziri kugira ngo nazo bazitware, ariko bacyumva polisi je barahunga batwara ibintu bitandukanye by'agaciro. Zari rero yavuze ko aba bajura banakubise imbunda ku mutwe w'umurinzi agasaduka, ku buryo rero iyo atihutishirizwa kwa muganga yari gutakaza ubuzima. Abari mu nzu bose rero ni bazima nk'uko uyu mugore wahoze akundana na Diamond Platnumz yabivuze. Ni mu gihe kuri ubu rero Zari yamaze kugera i Kigali, aho mu kanya agiye kuba ari mu gitaramo All White Party kigiye kubera muri The Wave Range uyu munsi ku itariki nyine ya 29 Ukuboza 2023. Ni igitaramo rero arahuriramo n'ibyamamare birimo Muyango Okolo Odine. Reka ngushimire wabanye natwe mu makuru yacu y'uyu munsi, nkwibutsa ko iyi ari Davis Entertainment, aribwo bwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu. Ushobora gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Turabakunda cyane.